tariki 8 Werurwe 2014 hejuru y'inyanja y'Ubushinwa indege MH370 y'ikompanyi Malaysia Airlines yarimo abantu 239 yabuze kuri ekara za radari mu buryo butunguranye. Uwo munsi abantu batangiye kubaho mu rujijo rw'amayobera atarigeze abaho na rimwe mu rwego rw'ubwikorezi bwo mu kirere ku isi. Iyi ndege ntiraboneka nubwo hashyizweho itsinda ry'abahanga mu by'indege babarirwa mu magana kugira ngo bakore iperereza ku izimira ryayo. Kugeza n'uyu munsi abantu bakaba bakibaza byinshi ku izimira ry'indege. Malaysia Airlines yasohoye raporo y'iperereza ryakozwe muri Nyakanga 2018. Iyi raporo itavugwaho rumwe igaragaza ko indege MH370 yashimuswe. Nubwo bimeze gutya ariko hagaragaye ibindi bitekerezo ku izimira ry'iyi ndege. Yaba yarimo ibicuruzwa bitemewe, abagenzi bashobora kuba baragize uruhare mu ishimutwa ryayo, ubwato bw'intambara mu nyanja y'Ubushinwa bwaba bwarayirashe, bitebye amakuru y'umunyamerika wavuze ko yabonye ibice by'iyo ndege ari kumwe n'itsinda ry'abanyamakuru ba televiziyo. Ibi byose bikomeje kwibazwaho kugeza ku gice cy'ibaba rya Boeing 770 cyagaragaye mu myaka 3 ishize ku kirwa cya Réunion kiri mu burengerazuba bw'inyanja y'Abahinde, ariko inzobere nyinshi mu by'indege zikaba zibazaho cyaturutse. Mu kugerageza kumva ibyabaye kuri iyi ndege, itsinda ry'abandi bahanga mu by'indege n'abashakashatsi bakoze irindi perereza. Iri tsinda ryahuye na Ghislain Wattrelos waburiye umugore we n'abana babiri muri iyi ndege, umunyamategeko we Marie Dozé, Jean-Paul Troadec wahoze ayobora ibiro bishinzwe iperereza ku mpanuka z'indege za gisivili mu Bufaransa, umunyamakuru Florence de Changy wakoze iperereza ku ndege MH370, Fabrice Pelosi umujyanama mu guhangana n'ibibazo, ndetse n'impuguke z'itsinda Captio ryatanze ikindi gitekerezo cy'uko iyi ndege yaba yarazimiye. Nyuma y'imyaka ishize iyi ndege iburiwe irengero, kudahabwa ibisubizo ku bibazo bibaza birushaho gutoneka ibikomere ku miryango yayiburiyemo ababo. Batakaje icyizere cyose ku buryo batemera na gato ibyavuye mu iperereza ryakozwe na leta ya Malaysia. Iri yobera ntiryaba rihishe ikinyoma karahabutaka kitigeze kibaho ku isi. C'est beaucoup plus grave que ça. Ni ikibazo gikomeye, indege bazaho iyi. L'avion, on sait où il est. Iri perereza ritangirana n'urukurikirane rw'ibintu byabanjirije izimira ry'iyi ndege. Tariki 8 Werurwe 2014 saa 6:42 z'ijoro, indege MH370 yari igurutse iva i Kuala Lumpur muri Malaysia yerekeza Peking mu Bushinwa. Ni urugendo rw'amasaha 6 n'igice. Toni 49 za kerosene yari ifite muri reservoir zayo zayihaga ubushobozi bwo gukora urugendo rw'amasaha 7 n'igice. Yahagurukanye abakozi bayo 12 n'abagenzi 227 bo mu bihugu 14. Indege yahagurutse nta kibazo. Ubusanzwe indege ya MH370 igendera ku butumburuke bwa metero 10,000 uvuye ku mazi y'inyanja. Saa 7:07 ni ukuvuga iminota 27 indege imaze guhaguruka, yanyuze hejuru y'agace ka Igari hamwe moho n'ubundi yagombaga kunyura mu rugendo rwayo. Nyuma y'iminota 12 nta kibazo indege yari ifite. Indege yahise iva mu kirere cya Malaysia yinjira mu kirere cya Vietnam inyuze mu mujyi wa Ho Chi Minh Ville. Nk'uko bisanzwe bigenda, habaho kuvugana na Malaysia, ariko kuvugana bikarangirira. Ubu nibwo butumwa bwa nyuma bwumvikana bwoherejwe n'indege MH370 kuko itigeze ihana amakuru n'abashinzwe kugenzura iby'indege muri Vietnam. Ikindi gitangaje, umunota umwe nyuma y'uko itanze ubutumwa bwa nyuma, uburyo bwose bwo kubona iyi ndege kuri radari n'ubwitumanaho bwarahagaze. Indege MH370 ubwo yahise ihinduka indege itabaho, un avion fantôme. Mu minota ya mbere abagenzuzi b'indege bo muri Vietnam ntibabigizeho ikibazo. Nyuma y'iminota 20 nibwo baburiye bagenzi babo bo muri Malaysia. Saa 12 n'igice za mu gitondo isaha indege yagombaga kuba igeze Peking mu Bushinwa ntiyigeze itangazwa mu zageze ku kibuga cy'indege. Imiryango y'abari bafite ababo muri iyi ndege itangira kubona ko hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Nta kintu batubwira, baduhaye gusa urupapuro ruriho amazina y'abantu twabaza. Nyuma y'isaha imwe nibwo abayobozi muri Malaysia batangaje ko indege yaburiwe irengero. Malaysia Airlines confirmed. Ikompanyi Malaysia Airlines iremeza ko indege MH370 yatakaje ubushobozi bwo guhererekanya amakuru na poste ishinzwe igenzura ya Suban saa 8:40 z'urukerera. 40 AM. Ku miryango y'abari muri iyi ndege byari agahinda.
Mon fils a seulement 40 ans. Comment est-ce possible de le remplacer? nyuma y'iri tangazo rya mbere ry'incamugongo, imiryango y'abari muri iyo ndege yaguye mu kantu, bamwe bamera nk'abari kurota. Amakuru y'ukuri n'ay'ibinyoma bitangira gukwirakwizwa, abashakishaga iyi ndege mu kirere cy'Ubushinwa ntibagira icyo bageraho. Abatangaga amakuru ku ruhande rwa Malaysia Airlines bakomeza gukora amakosa kugeza ubwo hatangazwaga aya makuru adasanzwe. Nyuma y'uko uburyo bw'itumanaho bwayo buhagaze, indege MH370 yaba yabonwe na radari z'igisirikare cya Malaysia iri gusubira inyuma aho yari ivuye. Birashoboka ko indege yaba yasubiye inyuma. Muri uko gusubira inyuma, iyi ndege ngo yaba yaranyuze mu kirere cya Malaysia ikomeza yerekeza mu nkomane ya Malacca, aho ngo niho radari z'igisirikare cya Malaysia zaba zarayibonye bwa nyuma. Satelite za sosiyete Inmarsat y'Abongereza ngo zaba zarakomerejeho gukurikirana iyo ndege, bivuga ko yaba yarakomeje kuguruka kugeza iburiye mu nyanja y'Abahinde. Nyuma y'ayo makuru, gushakisha iyo ndege mu nyanja y'Ubushinwa byarahagaze, imbaraga zishyirwa mu nyanja y'Ubuhinde, ariko aho gushakishiriza hari hanini. Nubwo hashyizwemo imbaraga n'ubushobozi bwinshi mu gushaka iyo ndege, ntabwo yigeze iboneka. Mu myaka 5 ya mbere gushakisha iyo ndege bitangiye, hari hamaze gukoreshwa miliyoni 130 z'amayero mu bikorwa byo kuyishakisha, ariko nta kirari cyayo cyagaragaye mu nyanja y'Abahinde. Ariko se habaye iki ku itariki 8 Werurwe 2014 ahagana saa 7:20 z'ijoro ku butumburuke bwa metero 10,000? Kubw'impuguke mu by'indege hari impamvu 3 zisobanura izimira ry'iyi ndege. Iya mbere, inkongi y'umuriro imbere mu ndege. Indege nyinshi zagiye zibasirwa n'ikibazo nk'iki, gusa kubw'impuguke iyo umuriro ugeze imbere mu ndege ntishobora kuguruka iminota irenze 10. Kubw'iyo mpamvu, iyi mpamvu siyo yateye kuzimira kw'indege MH370. Bitewe n'uko amakuru yatanzwe na za satelite za sosiyete Inmarsat, indege yakomeje kugenda neza andi masaha 7 nyuma y'uko uburyo bwayo bwo guhererekanya amakuru buhagaze. Impamvu ya kabiri ishoboka ni uko indege yaba yarashimuswe. Ni nayo mpamvu yemejwe n'iperereza ryakozwe na leta ya Malaysia. Ibi byasobanurwa n'uko iyi ndege yakase igasubira inyuma bikarangira yerekeje mu nkomane ya Malacca. Nubwo nta wigeze abyigamba, iperereza ryemeje ko indege yashimuswe. Gusa nanone iyi mpamvu irashidikanywaho. Impamvu ya gatatu ari nayo ya nyuma, kwiyahura k'umupilote cyangwa mugenzi we bari bafatanyije gutwara iyi ndege. Abakoze iperereza bagenzuye buri kantu kose karebana n'ubuzima bwabo bwite. None ni iki mu by'ukuri cyateye izimira ry'iyi ndege? Hanyuma bibaye muri izi mpamvu zose nta nimwe y'ukuri irimo, cyangwa ibi byose bikaba bigamije guhishira amakosa yabaye, cyangwa iri zimira ry'amayobera rikaba ari ikinyoma. Mu kugerageza gusobanukirwa aya mayobera, byabaye ngombwa ko hakorwa irindi perereza ryimbitse. Muri rusange, ikintu cyose wibajijeho ahantu hose ushakishije ubona ibintu bidasobanutse gusa. Turi gusuzuma impande zose, buri kintu cyose cyaduha amakuru. Mbere na mbere, abagenzi. Twibutse ko abakozi 12 bo mu ndege bakiriye abagenzi 227 bo mu bihugu 14. Bakaba bari biganjemo Abashinwa, harimo n'Abafaransa 4. Abakoze ubushakashatsi byabaye ngombwa ko bashakisha amakuru kuri abo bantu bose ko ari 239. Florence de Changy ni umunyamakuru wa Le Monde woherejwe gukorera muri Aziya. Yakurikiye amakuru y'indege MH370 kuva mu ntangiriro, ndetse anikorera iperereza ryimbitse rivuguruza iryari ryakozwe n'ubuyobozi bwa Malaysia. Nawe yakoze iperereza ku bagenzi b'iyi ndege. Il y a quand même quelques passagers. Hari abagenzi bamwe nabo mushobora kwibaza icyo bakoraga mu ndege. Ce qui faisait là. The investigation team is now. Aka kanya abakora iperereza bari gusuzuma amakuru yose n'amashusho yose yaba yarafashwe. Videos footage. Umukomando yaba yarayobejwe indege kugira ngo bimenyekane liste y'abagenzi bose na nimero za passport zabo yoherejwe muri polisi mpuzamahanga Interpol. Les passagers ont Ku bagenzi batangiye kutubwira ko hari abanya-Irani babiri bari bafite passport mpimbano. Abanya-Irani babiri bagendaga kuri passport mpimbano mu ndege yaburiwe irengero. Ntabwo icyari cyo gutambuka gutyo, cyane ko nyuma y'iminsi 3 indege iburiwe irengero, abanya-Malaysia bakoze ikiganiro n'abanyamakuru bagaragaza amafoto atangaje y'abo banya-Irani.
Le problème, c'est que quand la Malaisie distribue les photos, ikibazo ni uko ubwo Malaysia yakwirakwizaga amafoto bagerageje gushyiramo montage ariko ntibyabahira kuko abo bagabo bombi bagaragaye kuri ayo mafoto wagira ngo bambaye ipantaro imwe. Aho biroroshye kwibaza iby'iyo montage kandi bikurura amakenga. Malaysia Airlines yari iri ku gitutu ku bwa Fabrice Pelosi, umuhanga mu guhangana n'ibibazo. Kuva mu ntangiriro iki kibazo ntibabashije kugicunga neza. Il y a plein d'informations qui vont hari amakuru menshi yatangajwe rimwe na rimwe ugasanga atagenzuwe, ubundi ugasanga ari ibihuha, noneho abantu bakayasobanura uko babyumva. Ibi nibyo dushaka kurwanya mu itangwa ry'amakuru mu gihe cy'ibibazo. Abantu baba bashaka gusa amakuru yizewe n'ibimenyetso bifatika. vérifier et des faits. Nubwo hari hamaze kuvuka ibibazo, polisi mpuzamahanga yaje gushyira ibintu ahabona. Nabonye ko amasaha 24 ya mbere cyari igihe gito cyane cyo kutubwira ko ibibazo byatewe n'abo banya-Iran. Iperereza ryakozwe na Interpol ryagaragaje ko abo banya-Iran bari abaturage basanzwe bashaka kwimukira ku mugabane w'Uburayi. Bahitamo gufatira indege i Kuala Lumpur berekeza i Pekin kugira ngo bahafatire indi ndege yagombaga kubageza mu Budage. Umunyamategeko wa Ghislain Wattrelos yaje kwita cyane kuri icyo kibazo. Turabizi ko bwari uburyo bwo kwimukira i Burayi rwihishwa kandi ko atari bo ba mbere bari bagerageje kwimukira mu bindi bihugu banyuze mu Bushinwa. Abonye bidasobanutse kunyura i Pekin ugiye mu Budage. Kunyura mu gihugu kigenzurwa cyane nk'Ubushinwa ushaka gukoresha pasiporo mpimbano ni igitekerezo gishobora gutungura uwo ari we wese. Ku rundi ruhande, niba abanya-Iran baranyuze ku bugenzuzi bw'ikibuga cy'indege bakoresheje pasiporo mpimbano, nabyo bitera kwibaza ku mutekano w'ikibuga cy'indege. Hagati aho ku birebana n'abagenzi, hari undi muntu wibajweho by'umwihariko. Alors, il y a effectivement aussi un passager harimo undi mugenzi w'inzobere mu bijyanye n'indege d'aéronautique. On nous avait dit au départ bari batubwiye mbere ko nta mugenzi uzi iby'indege wari muri iyo ndege. cet avion. Nyamara ariko Mohamed Kairul, umugenzi wari wicaye ku mwanya wa 29, yari umwenjeniyeri w'indege. Yakoreraga amasosiyete yigenga atanga serivisi z'indege zigenga zikoreshwa mu bucuruzi. Umwanya yari yicayemo wari munsi neza y'ahari uburyo bw'itumanaho ry'indege rikoreshwa na satellite. Les Français se sont inquiétés. Abafaransa bagize amakenga kuri urwo ruhurirane rwo kuba ari we mwenjeniyeri wenyine wari muri iyo ndege, akaba kandi yari yicaye aho hantu. Cet endroit de l'avion. Kuba yarazi uburyo bwinshi bw'ikoranabuhanga ry'indege byaba byaramubereye urufunguzo rumuha ububasha bwo kugenzura iyo ndege. Je suis persuadé qu'en tout cas, en ce qui concerne mpamya neza ko mu bijyanye no kugenzura indege utayirimo byashobokaga mu 2014. Abanyamerika bari bafite iryo koranabuhanga. Nabonye inyandiko za Boeing zivuga ko umuntu ashobora kugenzura indege atayirimo. Possession d'un avion à distance. Uko biri kose mu 2015 byarashobokaga umuntu atifashije izo nyandiko za Boeing, kuko Chris Roberts, rushimusi mu by'ikoranabuhanga w'umunyamerika, yakunze kwigamba ku mbuga nkoranyambaga ko yigeze kwinjira ikoranabuhanga ry'indege yari imutwaye. Yaba yarabikoze yihuza n'ikoranabuhanga ry'indege yifashije ekra ibiri imbere y'umugenzi. Uyu rushimusi mu by'ikoranabuhanga yaba yarabashije guhindura ubushobozi bwa moteri ndetse indege akayishyira mu buryo buzwi nka pilotage automatique. FBI imaze kubona ubutumwa bwa Chris Roberts ku mbuga nkoranyambaga, yahise imuta muri yombi indege ikimara kugwa ku kibuga cy'indege. Yahise ahatwa ibibazo ariko ntiyigeze akurikiranwa mu butabera. Niba Chris Roberts yarabishoboye, kuri Mohamed Kairul, umwenjeniyeri w'indege twavuze wari wicaye ku mwanya wa 29, nawe yaba yari kubishobora. Yaba yari umwe mu bakomando bari bahawe inshingano zo gushimuta iyo ndege. Ubutabera bw'Ubufaransa buri gukora iperereza kuri Mohamed Kairul, ariko raporo ya nyuma ya Malaysia yanzuye ko nta mugenzi n'umwe waba wari mu mugambi wo gushimuta iyo ndege. Niba ari uko bimeze, ninde washimusa indege MH370? Ni abapilote bayo? The Malaysian authorities Abayobozi bo muri Malaysia bongeye kuganisha iperereza ryabo ku bakozi b'iyo ndege. to the crew. Les pilotes et copilotes. Umupilote n'umwungiriza we baravuzwe cyane. Ni ikigaragaza ko abakoze iperereza bashatse gushinja abapilote. Voulu charger le pilote. On me l'a confirmé de l'intérieur, disons, que quand il y a un Barabimenyereye ko iyo habaye impanuka y'indege bagerageza ako kanya gushakira impamvu ku mupilote n'umwungiriza we. défaut possible au pilote et au copilote. Mu gihe abapilote batashobora kwisobanura,
baba bashobora guhamwa n'icyaha n'ikompanyi y'indege ndetse n'uruganda rwayikoze. Guhamwa n'icyaha kwabo bigashyira akadomo ku iperereza ryakorwaga. Le pilote, c'est le nerf de la guerre dans un avion, évidemment. Donc, umupilote ni umuntu w'ingenzi mu ndege. Byatumye ntekereza ko nkwiye kubona amakuru kuri abo bapilote. Clair possible sur cette personnalité. Mu kwiga kuri abo bapilote uhereye ku mwungiriza Farid Abdulhamid, yari afite imyaka 27. Yiteguraga gukora ubukwe n'umugore nawe w'umupilote. Yari abayeho ubuzima bwiza ku buryo byaba ari ukwibeshya kumukekamo ibikorwa by'iterabwoba cyangwa umuntu ushaka kwiyahura. Umupilote wa mbere Zaria Macha yari afite imyaka 53, afite umugore n'abana 2. Yari umupilote ufite ubunararibonye, yabaye n'umwarimu wigisha gutwara indege w'ikompanyi ya Malaysia Airlines. Iperereza ryagaragaje ko nta kibazo afite mu buzima bwe bwite cyari kumutera kwiyahura. Itangazamakuru ryahise ritangira kwiga ku buzima bwa politiki bw'uyu mupilote. Biza kugaragara ko ari umuntu wa hafi wa Anwar Ibrahim utavuga rumwe na leta ya Malaysia. Uyu munyapolitike akaba yarahise yisobanura kuri ibi. Ndamuzi nk'umuntu uharanira ubutabera, ndatekereza ko bidakwiye kumushyiraho ibyo birego. Amaperereza atandukanye yakozwe kuri uyu mupilote nta kintu yagezeho uretse guteza urujijo. C'était un type exceptionnel, professionnellement, très... Yari umuntu udasanzwe ukora neza akazi ke kandi ushoboye nk'uko bagenzi be bamusobanura. Umugabo wakwifuza kuba ayoboye indege mu gihe haba hari bubi impanuka. Si une catastrophe aérienne devait avoir lieu. Gusa ariko abakora iperereza bashatse gucukumbura kurushaho. Abayobozi bagiye gusaka mu rugo rw'umupilote banatwara icyuma cy'ikoranabuhanga kizwi nka simulateur de vol yifashishaga yigana uburyo nyabwo bwo kwitwara. Icyo tuzi kugeza ubu kuri iyi simulateur de vol nuko amakuru yayo yasibwe tariki 3 z'ukwezi kwa 2 gushize. Ayo makuru yaba yarifashijwe mu kuyobya iyo ndege ku mpamvu za politike. Uko biri kose nubwo ari abanyamalaysia bakoze iryo saka, FBI niyo yatwaye amakuru yari muri iyo simulateur de vol. Pourquoi le FBI? Kubera iki ari FBI simbizi. Kuki batwaye iyo simulateur de vol y'umupilote bakaba ari nabo bayisesengura? Et c'est eux qui l'analysent. Ce qu'on sait, mais sans... Icyo tuzi ariko tutigeze dusobanukirwa ni ukwibaza impamvu igihe indege byari bitaranamenyekana ko yaburiwe irengero. FBI yari irimo isaka mu ngo z'abapilote bombi. des deux pilotes. Nibyo koko iryo saka ryabaye nyuma y'amasaha 28 indege iburiwe irengero, ariko habaho no kwihuta kudasanzwe ku butabera bwa Amerika mu gufata ibyemezo bidasanzwe ku butaka bw'ikindi gihugu. Donc il y a une procédure judiciaire. Hari inzira ubutabera bunyuramo. Habaye iperereza ntibyari ugushaka amakuru gusa. Hagomba kuba hari amabwiriza yari yatanzwe y'uko iperereza ryagombaga gukorwa, ariko mu by'ukuri twe ntabyo twabonye muri dosiye yacu. Nous dans notre dossier. Bitabaye gufatanya mu guhisha ukuri, bisobanuka gute uburyo FBI yihutiye kwinjira mu iperereza rireba Malaysia? Niki FBI yahishe simbizi. Ya ntabwo ndi mu butabera bw'icyuka. Ikiriho nuko nta muntu wigeze adusobanurira impamvu FBI yabyinjiyemo. Hari ikintu kidasobanutse. Mu myaka 5 indege iburiwe irengero, FBI ntiyigeze igaragaza ubushake bwo gushaka gukorana n'ibindi bihugu birimo n'Ubufaransa byagaragaje ko byifuza gukora iperereza ku izimira ry'iyi ndege. Niki cyihishe inyuma y'uko guceceka? Kugeza ubu iki kibazo cyaburiwe igisubizo. Mu gukomeza gusesengura raporo zakozwe n'ubuyobozi bwa Malaysia, mu ndege uretse abagenzi n'imizigo yabo, mu bubiko hagenda ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye bamwe bita cargo. Bite by'ibicuruzwa byari mu ndege ya MH370. Abakoze iperereza bagaragaza ko nta kidasanzwe cyarimo. Nyamara ubirebeye hafi cyane harimo ibidasobanutse. Il y a à peu près 10 tonnes. Harimo toni hafi 10 z'imizigo. Ububiko ntibwari bwuzuye ariko bwari hafi kuzura. Presque. Harimo toni hagati y'ebyiri n'enye z'ibikoresho by'ikoranabuhanga bya Motorola. Yari itwaye bateri za lithium. Bateri za lithium nazo ubwazo zashoboraga guteza ibibazo. Iki kibazo cyabajijwe ubuyobozi bwa Malaysia Airlines. Ntabwo ari ibikoresho byateza akaga ugendeye ku mabwiriza yacu. Ntabwo zateza akaga, ariko byagaragaye ko mu gihe havuka ikindi kibazo izo bateri zishobora guturika zigafatwa n'umuriro mu kanya gato.
hari impanuka nyinshi zagiye ziterwa n'ibibazo bituruka kuri izo bateri. Yagaragaye cyane yabereye ku butaka mu ndege y'ikompanyi DHL. Tekereza uko byagenda izo bateri zibaye zarafashwe n'umuriro indege iri kugenda. Ibyo byaba ari impamvu y'izimira ry'iyi ndege. Uretse icyo kibazo cy'umutekano, n'amakuru y'ibanze yari kuri uwo muzigo ubwayo yari ateye impungenge. Pour plusieurs tonnes de matériel électronique. Kuri toni nyinshi z'ibikoresho by'ikoranabuhanga, amakuru ashyirwa ku muzigo aba yoroheje kubera ko iyo tugereranyije ayari kuri ibyo bikoresho n'indi mizigo nk'ibitabo by'abana. Ku bitabo by'abana ubona umutwe wa buri gitabo, umubare w'amapaji ndetse n'igiciro cy'igitabo kimwe. Et le prix à l'unité. Nubwo bimeze gutya ariko, raporo yakozwe n'ubuyobozi bwa Malaysia igaragaza ko uwo muzigo utari ufite ikibazo. Amakompanyi y'indege atwara imizigo nk'iyi buri gihe, ntabwo ari Malaysia Airlines yonyine. Kubw'iperereza ryakozwe n'ubuyobozi bwa Malaysia, izimira ry'iyi ndege ntiryatewe n'abagenzi, abapilote cyangwa imizigo yari mu ndege. Twibutse ko raporo yakozwe hagendewe ku iperereza ryakozwe n'ikompanyi ya Malaysia Airlines. Iyi kompanyi ni iya leta ya Malaysia 100%. Ikintu gishobora gutuma hibazwa niba nta kubogama kwabayeho mu gukora iperereza. Dusubira inyuma gato. Mbere y'uko indege ihaguruka nta kibazo ifite. Ni saa 6:42 z'ijoro ubwo indege MH370 yahagurukaga ku kibuga cya Kuala Lumpur. Urebye nta kibazo na kimwe indege ifite ugendeye ku biganiro byabaye hagati y'abapilote n'abagenzuzi ba Malaysia hamwe n'abagenzura ingendo zose z'iyi ndege. Control Malaysian 370. Malaysian 370, Lapo radar, good morning. Indege yagenze bisanzwe mu gihe cy'iminota 40 kugeza igeze ku butumburuke bwayo bwa nyuma igurukiraho bwa metero 10,000. Hari saa 7:19 z'ijoro ari nabwo habaye ibiganiro bya nyuma hagati y'indege n'abayigenzurira ku butaka. Saa 7:22 z'ijoro uburyo bw'itumanaho ry'indege bwarahagaze mu buryo butunguranye nk'uko bigaragazwa na raporo ya Malaysia, ndetse n'uburyo bwa Satcom butuma indege ihererekanya amakuru na satellite bwarahagaze. Ako kanya nta muntu n'umwe wari kongera kuvugana n'iyo ndege uretse radari zonyine zashoboraga kuyibona. Uko guhagarara k'uburyo bw'itumanaho ry'indege byabaye ku gihe bigoye kuvuga ko byikoze gutyo gusa igeze mu gace kari hagati na hagati y'abagenzuzi b'indege ba Malaysia n'aba Vietnam. Certains le mettent sur le dos de la coïncidence. Bamwe bashidikanya kuri urwo ruhurirane, abandi bagatekereza ko ari ibintu bidafite ishingiro. Effectivement. Jean-Paul Troadec wahoze ayobora ibiro bishinzwe iperereza n'isesengura ry'impanuka z'indege za gisivili mu Bufaransa azi neza ibibazo nk'ibi. Yayoboye amaperereza menshi arimo impanuka y'indege ya Concorde n'iya Rio Paris. Le meilleur moment pour igihe nyacyo cyo guhagarika ihererekanyamakuru ni igihe ari guhererekanywa hagati y'ahantu habiri hakorerwa igenzura ry'indege. MH370 ivuye mu gace ka Malaysia ntiyigeze ihererekanya amakuru n'abagenzuzi bo muri Vietnam. Byasabye iminota 20 kugira ngo abagenzuzi bo muri Vietnam batangire kwibaza uko byagenze no gusaba abagenzi babo muri Malaysia amakuru kuri iyo ndege. Gusa ku bwa Jean-Marc Garo, inzobere mu kugenzura indege mu kirere, haba hari igisobanuro kimwe. C'est le contrôleur de Kuala Lumpur qui dit au pilote, appelez mon... Niba umugenzuzi wa Kuala Lumpur abwiye umupilote ati hamagara mugenzi wanjye wo muri Vietnam aragufasha, umugenzuzi wa Kuala Lumpur akimara kuvuga ibyo ahita avana iby'iyo ndege mu mutwe we, ntiyongera no kwitekereza, ahita yigira mu bindi. Kubwe iyo ndege ntibikiriho. Umugenzuzi wa Vietnam we azi ko ari bwakira indege, ariko nawe abyibuka gusa ari uko umupilote amuhamagaye. Noneho hashize iminota 20 ni ibintu bidasanzwe, urumva byatwaye umwanya munini cyane. Ça a duré beaucoup plus longtemps. Niba intego kwari ugushimuta indege mu buryo bw'ibanga, guhagarika uburyo bw'itumanaho ry'indege igeze muri ako gace kari hagati y'abagenzuzi ba Vietnam n'aba Malaysia, byari igitekerezo nyacyo. Ni nawo mwanzuro wa raporo yakozwe na Malaysia. Ariko guhagarara ku buryo bw'itumanaho ry'indege kwaba kwaratewe n'ikindi kintu kitari kuyiyobya. Ikibazo mu cyumba cy'ikoranabuhanga ry'indege, inkongi, ikibazo gikomeye kandi cyabaye mu buryo bwihuse. Hari ubuhamya bwaje bushimangira iki gitekerezo.
Mike Kane, umunya Nouvelle Zelande wakoraga mu ruganda rwa peteroli mu nyanja y'Ubushinwa inakora kuri Vietnam, yavuze ko mu ijoro rya tariki 8 Werurwe 2014 yabonye umuriro mu kirere. C'est un ingénieur qui travaille sur les... N'umwenjeniyeri ukora mu ruganda rwa peteroli mufata nk'umunyakuri. Nta mpamvu n'imwe yari afite yari kumusunikira gutanga ubwo buhamya. De témoigner comme il le fait. Kuva hatangajwe ko iyo ndege yaburiwe irengero, yagerageje kuburira abayobozi bo muri Malaysia. Ubuhamya bwe bwarimo amakuru asobanutse. Yavuze ko yabonye ikibatsi cy'umuriro cyamaze amasegonda hagati y'10 na 15 mu kirere, anavuga ko aho yabonye uwo muriro ari mu birometero biri hagati ya 50 na 70 uvuye aho yari ari. Nyuma y'uko abayobozi bamwimye amatwi, yohereje ubutumwa bwa email ku mukoresha we. Je crois avoir vu l'avion. Ntekereza ko nabonye indege ya Malaysia Airlines igwa. Hashize iminsi mbimenyeje abayobozi ba Malaysia n'aba Vietnam, ariko sinzi niba barabonye ubutumwa bwanjye. Disons qu'il est tellement sûr que ce qu'il a vu est exceptionnel qu'il insiste beaucoup pour le faire savoir. Tuvuge ko yizeye ko ibyo yabonye bidasanzwe ku buryo yashakaga ko bimenyekana, aho guha agaciro ubuhamya bwe no kumushimira bavuga bati n'ubundi turi gushaka iyo ndege, ibyo tubwiye ntibisanzwe, nta mpamvu yo gushidikanya ku buhamya bwawe. Bahisemo kumwirengagiza baranamwirukana mu kazi. Immédiatement expulsé. Kwirukanwa mu kazi cyangwa se wenda tuvuge ko sosiyete yakoreraga yahagaritse amasezerano ye. Umunyamakuru Florence Dochanji yasesenguye neza ikibazo cya Mike Kane. Yahuye n'umuntu wavugaga ko yahuye na Mike Kane ubwo yavaga muri Vietnam. Il était dans un état de stress. Yari ahangayitse cyane nk'uko bivugwa n'umuntu wamubonye, kandi nawe yahise aburirwa irengero. Et il n'est plus joignable. Abakoze iperereza rishya ku izimira ry'iyi ndege nabo bagerageje gushakisha Mike Kane ariko ntibamubona. None ubuhamya yatanze bwakoreshwa iki? Je pense que c'est des témoins. Ntekereza ko ari ubuhamya bukwiye kubikwa. Ni umuntu watubwiye ko yabonye ikibatsi cy'umuriro mu nyanja y'Ubushinwa. Kuri njye ni ibintu byo kwishimira. Pour moi. Hari andi makuru ashimangira igitekerezo cyo ko iyi ndege yakoze impanuka. Mu gihe yaburirwaga irengero, ubutumwa butabaza bwaba bwarumviswe n'abasirikari b'Abanyamerika bari muri Thailand, butangazwa n'ikinyamakuru China News. Aya makuru yaba ahamye iby'ikibatsi cy'umuriro cyabonwe na Mike Kane mu nyanja y'Ubushinwa. Nyuma y'amasaha n'indege iburiwe irengero, abayobozi ba Malaysia batangiye ibikorwa byo kwishakishiriza mu nyanja y'Ubushinwa mu gace yatangiyemo amakuru bwa nyuma mbere y'uko izimira. Byakozwe ku bw'ubufatanye bw'amato yose yari muri ako gace. Kuva icyo gihe, gutangaza amakuru ku ruhande rw'abayobozi ba Malaysia byatangiye guteza urujijo. Amakuru yose yaratangazwaga, yaba ay'ukuri n'ay'ibinyoma. Nababwira ko hagaragara ibisigisi bya peteroli gusa, ntabwo ari ibice by'indege. Byatangajwe havumbuwe urugi rw'indege. Ibyo bakomezaga gutangaza byarabusanyaga bikanateza urujijo. Ibi ntabwo biremezwa neza. Kubw'abahanga mu gucunga no guhangana n'ibibazo nka Fabrice Pelosi, Malaysia yakoze amakosa atagira ingano. Ici très rapidement, la Malaysia Airlines va céder en quelque sorte à la pression. Mu buryo bwihuse cyane, Malaysia Airlines yananiwe guhangana n'igitutu cy'itangazamakuru, kandi byari ibihe bidasanzwe kuko rimwe na rimwe ibigo bishinjwa kutavugisha ukuri. Malaysia Airlines yavugishije. Ici, la Malaysia Airlines est très transparente. Yavugishije ukuri cyangwa yavuze n'ukuri kutari ngombwa. Kuva iki kibazo gitangiye, hari umuyobozi wo muri Malaysia wakunze kugaragara. Ni Hishamuddin Hussein. Ni umuntu ukomeye kuko yari ashinzwe ingabo n'ubwikorezi. Uyu muminisitiri yari yiteguye bihagije ngo ahangane n'iki kibazo. Mu masaha 2 guverinoma y'Ubushinwa iratangaza icyo kintu kireremba gifite metero 22 kuri 30. Ntabwo mbizi, ayo niyo makuru. Ni mu gace kamwe, ayo niyo makuru mfite. Aya mashusho akijya hanze, ubunyamwuga bw'abayobozi ba Malaysia bwatangiye gukemangwa. On sait aujourd'hui les chaînes d'information. Ibitangazamakuru bikeneye amakuru ahoraho bitangaza. Aha, iyo umuvugizi agize ati ayo niyo makuru mfite, abantu batangira gutekereza ko ibyo afite ari ibyanditse ku gapapuro gusa. Que tout ce qu'il a, ça tient sur un bout de papier. Ibyanditse ku gapapuro ni nk'aho ari ubusa ku miryango yari ifite ababo muri iyo ndege. Buri uko hakorwaga ibiganiro n'abanyamakuru, hatangazwaga amakuru menshi yakomezaga gushyira abantu mu rujijo. Malaysia Airlines iravuga ibinyoma gusa.
twagiranye ibiganiro n'imiryango twasubije ibibazo byabo The questions. imiryango yaburiye ababo mu ndege ntiyemeranyaga n'ubuyobozi kuri uko guhura nta makuru n'amwe afatika baduhaye kuva mu cyumweru cya mbere naribwiraga ntihari icyo bashaka kuduhisha gutanga amakuru byari ikibazo kandi uburyo gushakisha iyo ndege mu nyanja y'Ubushinwa byakorwaga sibyo byari gutuma imiryango ituza ikibazo nuko muri iyo nyanja y'Ubushinwa batari kuhabona gusa ibisigazwa by'indege harimo abantu benshi bihagije nta gisigazwa na kimwe cy'iyi ndege cyagaragaye mu gihe inyanja y'Ubushinwa ari imwe mu ziberamo urujya n'uruza cyane ku isi kuri iyo nyanja y'Ubushinwa n'ubundi umunyamakuru Florence de Changy yavumbuye ikindi kintu kitigeze kivugwa Il y avait d'une part une très grosse mu nyanja haberaga imyitozo ngarukamwaka ya gisirikare yitwa Cobra Gold qui s'appelle Cobra Gold. iyi myitozo Cobra Gold ni imwe mu myitozo ikomeye ya gisirikare muri ako gace ariko si ibyo gusa Celle qui allait commencer 1 ou 2 jours plus tard. indi myitozo ya Tiger Cop yagombaga gutangira iminsi 2 nyuma yaho kandi ni imyitozo ikomeye ihuriramo ibihugu bitatu aribyo Thailand, Singapore na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Thaïlande, Singapour et États-Unis. yari imyitozo 2 ya gisirikare yo ku rwego rwo hejuru kuba yari iri kubera muri iyo nyanja bikaba byarashoboraga gutera impanuka iturutse kuri iyo myitozo ya gisirikare ibintu bishobora gusobanura ikibatsi cy'umuriro Mike Kane yabonye mu kirere cyangwa guhagarara k'uburyo bw'itumanaho ry'indege byarushijeho no gutera urujijo cyane kuko mu byo Minisitiri w'Ingabo n'Ubwikorezi yatangaje atigeze avuga na rimwe ibyo myitozo ya gisirikare yari muri ako gace ntabwo twigeze twumva babivuga icyo nemera icya mbere baratubeshya bazi ukuri ariko ntibakutubwira kubera iki nuko biteye isoni muri make nk'uko Ghislain Wattrelos abivuga izimira ry'indege MH370 ryaba ryaratewe n'ibikorwa bya gisirikari byari mu nyanja y'Ubushinwa niba indege iri mu nyanja y'Ubushinwa nuko yarashwe ibintu ni bibiri yararashwe cyangwa nanone bibaho ko indege y'igisirikare yagonga iya gisivili birashoboka Au début, ntangiriro nari mfite icyizere nibwira ntihari abashinwa benshi mu ndege turaza kumenya vuba icyabaye on va vite savoir ce qui s'est passé. dusubire inyuma gatoya tariki 9 Werurwe 2014 umunsi umwe nyuma y'izimira ry'iyi ndege imiryango yataye umutwe gushakisha iyo ndege birimbanyije abasirikari batangaje andi makuru adasanzwe En fait, nous avons regardé l'enregistrement. twarebye amashusho yafashwe na radari tubona ko bishoboka ko indege yaba yarasubiye inyuma L'avion et fait demi-tour. ugendeye ku ruhererekane rw'ibihe byaranze iyo ndege kuva ihagurutse igisirikare cya Malaysia umunsi umwe gusa nyuma y'ibura ryayo cyari gifite amakuru y'uko yaba yarasubiye inyuma kuki Malaysia yakomeje ibikorwa byo kwishakishiriza mu nyanja y'Ubushinwa si ibyo gusa ariko iminsi 2 nyuma y'uko hatangajwe ko indege yasubiye inyuma Minisitiri w'Ingabo n'Ubwikorezi w'ubwe yagarutse kubeshyuza ayo makuru y'uko indege yasubiye inyuma Malaysia Airlines iratanga amakuru nyayo vuba iyo raporo nta shingiro ifite kubera iki yaraje kuvuguruza aya makuru uku kwivuguruza byatumye hatakara igihe kinini cyari gukoreshwa mu gushakisha iyo ndege ntibyarangiriye hariko ku munsi wa gatanu abayobozi bagarutse kwemeza ibyo buri wese yari yumvise indege MH370 yaba yarakasi gasubira inyuma ibikorwa byo kwishakisha mu nyanja y'Ubushinwa byahise bihagarara byerekezwa mu nyanja ya Andaman wibuke neza hari hashize iminsi 5 indege iburiwe irengero Quand au bout de 5 jours où on a cherché en mer de Chine iyo mu minsi 5 bashakishirije mu nyanja y'Ubushinwa bakatubwira bati twabonye indege mu nyanja ese ni ukutagira ubushobozi cyangwa nuko hari icyo bahisha njye ntekereza ko hari icyo bahisha ni naho mpera ntanga ikirego kuko ndibwira nti hari ikibazo bazakomeza kuduhisha ukuri kandi kuva ku munsi wa gatanu baduhisha ukuri et pour moi depuis le 5e jour on nous cache la vérité. isi yose hanze amaso Malaysia ariko kandi isi yose iri mu gihirahiro gusubira inyuma kudasubira inyuma kongera gusubira inyuma harimo byinshi byo kwibaza niba twemeza ko indege yasubiye inyuma koko ikaba itaribasiwe n'inkongi cyangwa ngo ugire ikindi kibazo cya tekinike hari igisobanuro kimwe cyaba gifite ukuri kwizimira ryayo
nitwa Cyprien Ngendahimana. Dusubire ubutaha mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro.